Twai mwan kujwa na mwan. Twai na sakiriri. Ishina jeni na mwan. Amwani amwana resta chozo swani. Veteran Festus Bakai. Ni ulu kwa. Hakachika Maria na Yesu. Wenche ngoda maseki hini. Maria mwan nditwa mwana mamuvi. Maria mwan. Nimna ushimu kwa icho. Yes. Maria di. Mwana nditwa mwana mamuvi. Nga. Ilanga ne uditwale ya weni kudinza ambi chakubula Yesu kushikachi. Mlongadi. Murondi nashi. Indine iwe yakudinza ambi kuitira mudi Maria kubula kushika. Kushika. Tarakun newe yakudinza amchi kuitira mudi Maria kubula kushika. Kushika. Inde mwanda. Newe yakudinza ambi kuitira mudi Maria kushika ndine. Kushika. Mlongadi. Kurandi kuna ashikide chinsa uche. Yes, Maria dine kade chinsa uche. Ni Yesu. Ikwafu ni Yesu. Ngamo. Okay. Akachika Maria na Yesu. Tachi hinya na maseki. Tachi Maria. Mwanta. Tachi hinya akachika Maria na Yesu. Maria. Tenta mangalunda ishina damia mwanendu gift chibangu na afuiri kwikarana kosha nenu ayuma ine kana kwatilewa kodi chipompe chino kutena nawo chipompe cha katolika icha yenu mpinje na afuiri kwikara na kutachika kosha nenu hadi isangu ya kutena nicho china teni hadi yuma yakundama kodi akakatolika ine kana kutambula ulongana ni muntu umo wadinga hadi wena wadinga na kulonda yonsu yadinga na kulonda wena ichukwesikana chenocho nafuili kwikanda kosha neno kulonda mikana kwata kashishi kamwaya mukanda wanzambi ichuma chatachi chino kufuila kwikana kosha na neno chocha kutena hadi nsangine kana kwate wadu wena yakweda nao Maria imama ya nzambi yakwera nawo Maria imama ya nzambi ndichimu kosha kwejima tukufuira kwikala na kushinda mena hamukanda wa nzambi mulonga mukanda wa nzambi diunekana kohana walala kodi antu ejima diunekana kubadika ejima ndichitukikana kutanganga mukanda wa nzambi hampinjinipinji hadi ejima ichona kwikala na kosha chikufuira kwikala na kosha hadi eno yakutena nawo Maria imama ya nzambi nafuili kwikana kutachika na kutangana nenu kumukanda wa masamu netu kuchwesha kwikana kuya kumukanda wa masamu mu chapter ya 130 verse nawa ya mchisatu masamu 130 na verse ya 3 anasone kuna odi kwenda kuna na kuchuleja nao masamu 130 na verse ya number 3 wanasone kunao neye Yehova ukushinshika mwaluwanga wantu inyukwimana eyi mwanta ilana kudei kwekala kwana kena kulonda kukwakama ilanga kudei kwekala kwana kena kulonda kwakama ichona kutachika hano anakutuleja nao neye na nzambu kwikana kushinshika kuluwa kwa wantu ikudunumo wikana kuimana kumesu indoko mulongade mulonga kufuma hampinjeka na kufulu munai muntu mwitempa da Eden hiko dochengi muntu wamwekanano amaseki walongako kufumisha hoho yoyena mwante Yesu Kristu kankawindi ichikuna nakutuleja nao neyena Yehova ukwikala na kushinshika kuluwa kwa wantu ikudunumo ukuchwesha kwikala na kuimana kumesu indoko mulonga hikudunumo kuchwesha kwikala kushika mwaya kujila kwa yena Yehova ku dichidana afumi nawo hikuduna tweshikana kwimana kumesu induko ilanga nawo yumani nawo kudiena mwantanza ambi Yehova dikwekala kwana kena kulonda anchekana kumwakama dichikwakama kwejima kunekali kwa kushadi yena Yehova mulonga Yehova diyena tweshikana kwana kena ejima dichikwana kena kwa wantu kuna tweshikana kufuma kudiyena Yehova izambe wabadika wamazaza ichinafuila kwikana kutachika na weniwo mukanda kulonda twikale na kwata kashinshi kayuma chikana kutanga hambidi kwesekana chenotu tunatweshe na wachengi kutanga kulonda kumona chengi mu mukanda wa Mateo kapetuluko kakusambira
mu chapter 1 tunakuwana yumanyi mwena muna. Dichi kuya mkanda wa Mateo mu chapter 1 anakutuleja ansanga ya kuvwadika kwa mwanta wetu Yesu Kristu. Kwena kuno tukutasikira verse yetu ya 18 mkanda wetu wa Mateo mu chapter 1 na verse ya 18. Kweni kwa kana sone kunao tiyenu mwavwalikilili Yesu Kristu chamoteru mama indi Maria kudi Yosefu eno kanda musokeji amuwenu dinevumo dakudi spiritu wajila mfumu indi Yosefu wadingi muntu walonga akengeri kumusawisha kumeso awantuku hakutongojoka nindi amulekeli kumbadi ilanga chadingi na kutongojoka yumi kangeruka mwanta hakumwekana kujiena mkulota nindi Yosefu mwana ka Davidi bai utia woma wakutambula ngodeyi Mariaku mulonga idi vumbo dana babi dakudi spiritu wajila yina wakavwala mwana weyala yewoka mtumbi jina dingine Yesu yina wakavwala mwana weyala yewoka mtumba jina dinde neye Yesu mulonga yena deye wakamwina antu inde kunshide jao elili mweshimimu kulonda maosheri mwanta mudika profeto mwakalomboloke mwelele ninde tiyeni mwishiko kababi vumo wakavwala mwana weyala akamtumbi jina dinde nawo Emmanuel dayamukwila nawo izambi ulina netu chakuno tunakuwana ansango ya mwanta wetu Yesu Kristu anakutuleja adi nsango ya mwanta wetu Yesu Kristu. Dichi tunakuwana nawo yena Maria adinga amota de kude Yosefu kulonda kwikanda kumusumbura ilanga Yosefu akashumuka Maria udide nevumo bicha kutongojoka kwikanda kumusenga kumbadi kulonda aburu kwikala na kumukisangana kudantu mulonga chadingi de munshembe neye muntu anakie kumusumbura yena na wanike unevumo dikushimu na omuntu nilide ujila chindi kwikala na kumwasora malora na kumuja dichi Yosefu yena kuchina chenichi hakenga ekana kumusengera kumbadi kulonda ntwa aburu kwikana kuchiruka kulonda iyo Maria aburu kwikana kumwasa malora ilanka ngero kwikana kumwekana na kumulejena ndi bayi utia womako wakusenda iyo Maria ingode yuko eyo musendi mulongo divumudidi mudiyena dakode spiritu wajira omwana akavwalika maka mutumba ijina dakutena nawo Yesu dayamkwila nawudi nawo mulonga yena wakamwina antu indi kunshidi dichi ichuma china kutuleja adi Yesu nawo yena diyi mukakwa mwina antu kunshidi diyi mukakwana kena nshidi nicho tunadinga na kutanga dichila kutulumbuluka mwanta wetu Yesu Kristo izambi ilanga chinga tukwata kashinshi chinga tukaranawa aso ngama hakutena chenichi mulonga mukanda wa nzambi izambe izambomo ilanga nekana kumutena neye musatu dichi tukuya chovu kolonda chikana kuwana nechi na teli kukanda kumutena Maria nawo mama ya nzambi ilane ishina chengi kwawo nawo akamutumba nawo Emmanuela yamukira nawo izambe udina netu chimwanta wetu Yesu Kristo izambe mumujimba wekana kuhanda hana amaseki kulonda kwikana kukula antu indi kunshide jao kulonda kwikana kukula antu ale ngeli yomweni indi kuifumisha kunshide konda tuishkwikana kuswila kwaka mwehi na yena izambi makwawa dina ukwela Maria atwavulwa dina kufuela Maria mukuru mpumu wateka na mpumu aiti kaikejima changa wa mukuru aneo mwe efaka na port kuma mwaita kae kosena ijina dindi Pope Francis ina lenike Pope Francis wekala ku Rome ku Italy atama ku Rome za ku Italy di mukuru mpi wa chipompero cha Katolika ikie mukuru ane wa chikungu cha Katolika na hoshi mapampa amavulu na hanjika kaka vulu chikumu na kubidika hamakina gatata ka ana kutena nao social media na kuhanjika hapeho yashina wana hanjika ngwa social media nukuleja nawa ipompero yejima ya Katolika na kuleza ikungu yowesi wa Katolika nindi chuma ngweni chuma mga nindi Maria ngweni Maria diishila ikeshila yakuyila kudi nzambi yakulikalunga
Munatindi mnefuko ngwetu Maria diinjira yakwira kudinyi Maria injira yako kuli Kalunga nindi Maria wa dina wa badika kwikala ho muntu wenyi Maria apo wakuhambakana kupaka hamutu mumazuma kwao nindi Maria wa dinga ne inzambi hindi mumazwa kwao chikangwenyi Maria apo yenge Kalunga yuenu diinjira mwendelere inzambi kulonda enzi kudetu wenyi keshira endele Kalunga mangana asikuza kuli yetu dichi diune kari ninjira mutina atere kuitiretu ejima wenyi kie napo chekashira tunase kuishira yetu tuosena ni alunda na walunda ni alubale na walubale yantu ejima amaseki na atosa na wamaku kulonda echo kashiki kudi nzambi mangaye tukahete kuli Kalunga udina kuosha nindi alina kwanji kangwenyi musendeni Maria na kwanji kangwenyi mbate ni Maria mumushaha muhake haza kulusa kulonda yena ekalinjire na kwira kudi nzambi mangapo engashira yako ya kuli Kalunga necho china kwira wama kwao ndio mwa kulinga wakwao asenda ka profetu namba taka profeto amushaha kumuhaka haze kulonda naye kare wakwira kudi nzambi mangapo engashira yako ya mwilo ichuma chochi mutu na kwikala na kumona chenyi kangero heno kanda enzi kudi Yosefu wadinga wayade kudiena Maria wadinga wayade kudiena Maria na kumuleja adieni insanga kuvalika kwa mwanta wetu Yesu Kristu eno ena Maria kanda ekade na mwanta wetu Yesu Kristu inde kangero waosheri yumanyi kudiena Maria nechukuya mukanda wa Luka mukapetruka kusambira mchapter 1 tunakuwana hadieni insanga Luka mchapter 1 tachikira havesi yeto ya 26 tukuwana insangu yeni nekana kutanjikewa anakuchulesha nawode havesi Luka chapter 1 verse ya 26 na wakakweshika mchitano na kamo okangeru Gabrieli amutemesheri kudi nzambe kumukala wa mung'alalia umwijina dawa Nazareta hakwinza kudi mumbanda umo wakade kudi monanga odehi ni yala anakumini ndakumota kudi yala jina dindi Yosefu wakumutanga wa Davidi jina dano mujikidi Maria kangirwa kwingira mwadingi yakumwira nindi kolako yana kutili luwe lwakubadika mwantaudi na neyi yeyuna akoleki hakachika wakweno ambanda yana chanati izodu hakwakama nankashi hakushinoka mumuchima wendi nindi ananyimushinga okanyelo hakumwira nindi eyi Maria bayi utia womako unawani uselewa kudi nzambi tia wakababivumo wakavwala mwana weyala wakamutsumba ijina dindi neye Yesu chatuna kuwana eno kangirwa kanda ikudi Yosefu wekanda kwenza kudi Maria kulonda kukanda kumuleja hadi kweni kuvalika kwa manta wetu Yesu Kristu tuna kuwana yakulumburura kudi yene umumbanda Maria wadinga na kota one tina lumburu mvesi yetu 27 wadinga wota ode kudi weyala Yosefu wakumutanga wa Davidi nishina dindi na wadayena Maria dodine kana kutulejawo mweni mudi chakumwimusha hakumuleja ninde nekadi na kuwana luwe lwabadika nikana kuwana usera wakudi yena izambi nikana kole mulongane kadehi na kumutonda kwikana kuvala yena mwanta wetu Yesu Kristu ye idi kushimuna yena nekade na kubadika eji mako ndikuiji yena nekade wakadi nshiloko tachuwana de mwana dehi letu antu eji ma anekade akwanshide anekala kwanyilonga kumeso ayena izambi ichini Maria ni yena mweni ndichile kanda kutia hii awamazu akumtena nao na wani uselewa kumeso ayena izambi hakwikana kuhayama na kushinoka ndino akungimushangai cheni cha mkwanshidi akukarangahi akungimusha chenichi amwabura kutera yoma yeji mutanga wami omutanga wamwekana wakadi kulumbuluka ndidinu amnukuwana ngahi uselewa chenichi ng'ana lichi okangela kumuleja ndi wakavwala mwana weyala echina oshade echina lumbulula dehi mwanta wetu Yesu Kristo yezambe ilanga idi kushimuna yetu tunatweshi kumtena yena Maria netu mama ya zamboko mulongadi
kangelo akuna kumulesha ndidi wakavala mwana weyala bai nindi wakavala nzambuko nindi wakavala mwana weyala inga manta wetu Yesu Kristo nzambe na hindi kunu kangenda kumulesha nindi wakavala mwana weyala bai nindi wakavala nzambuko mlongadi china kwikana koshera yeniwo kangelo chenichi mlongadi china kwikana koshera yeniwo kangelo chenichi mlongani eruki omushahidi na kunjira yeniwo izambi inoyi kuanda kwingi chikunakana kwikara hanu hamaseki ko mchidenyi mukanda wa nzambi nawo unekana kutuleja lichi ukangerana mwiteji kudi nzambi kukanda kosha chenichi mulonga chikana kuta chikana kudisumbwangana na mwaya mpunga ya nzambi na mwaya kumwekana kwa nzambi kuna kwikana kumwekana hadi yeni mpi chuna kwikara na kutanga mumkanda wa nzambi mukanda wa nzambi unakutuleja yumanyi inakundami hadi chenichi kwa mukanda wa korinda nichinashi de tunachiruki yetu mwanta wetu Yesu Kristo nzambi di mukakwana kina nshidi mwanta Yesu Kristo wenjiri kulonda kala na kwa mwinanchu indi kunshidi jao diye nzambi mumujimba kutanga chengu mukanda wetu wa Roma tunakwana chenga na kutulumburira hadi nsango yeni yakutena mwanta wetu Yesu Kristo chinekana kufuma ikudi anyana kaisarera chavari kiri kudi anyana kaisarera na kutuleja mwa Roma mu chapter 9 na verse ya 5 nao diwakwetanka kulula nikudi wena di kukwenjiri Kristo mwaya mujimba hinzambi wabadika ejima wakiswilewa haya nyaka amena dichi Maria wadinga wakuelele wanyu wakuelele heno Yesu na semu kide hindinge. Okay, nemu kutongo kapele matongo kinene mtumweruka akaidi kuri point hamwashika Yohana afumo question ya mimi kuyihola tete note point nyo shenu chengo ndacho kikwashika chwa muna hero ku point yacho enu ngankumbulu lelo question ya. Okay, so mwanamoni hano amaseki hadintangishije jifuru jalwa mana eji mane twalomba okutachi atera kufuma gudi mukanda wa nzambi bulonga nzambi na dimwekesha kudechi mubayi yuma yeji mane tuna okenga ne twirugi hadi yena twatera kupagura munga mubayi talelo Maria hakumutonda chuma njali tshiniza amba musapuri akachika wantreje no adi walonga munjira yako mtia nzambo mana kumwakama nao emba kuleja neno mumpinjina yadinga Maria ko sama kwa adina kumtia nzambo ila dinga kawe adinga ko kunejo dichinza ambo asakulanga chakufuma konka kumuchima wendi taleno hano today inyine nzina kutangisha izidanza muri kuchipatera amna ibadikenu ne amna badika amvai yena na sakuri ninda amni nzina kushimini izwi ndikono ekuti na chikuta ekuta chika kulemesha mne mwana mulemesha mwana mkuru mpumulo ngwa kutangisha izidanza naimwa kinakunza cyo mfuro ndaya chenu menga. Okay, iranga hano amaseke adantu amavona kutangisha izidanza danza ni rero kudana ina kushimini izidanza ndikwa che iranga rero naza chinyi amiriza kunda nawo mabambuja dichi eno hamuna netu twatere kweranga kudibomba tulemeshin zan baye kutasiya kumulemesha muko netu kulira mweno mtuneringa hi tunaruwangishi dichi Maria amsakwi baye ne wadinga chakubula nshido ochaireza na wadinga walonga na okenga muiteshi neno wadinga chakubula nshido ndodi chalomba ngano kulomba Maria wakoleka akachika wani bamba akachika wambanda ejo wawani ni uselewa chitine president yakashinga mpata HH na twesh kweza kono kumudi eri mukutongojo kaneni imotoka une zina aona akekuwana kuti muntu weshe ukwinka amina kumweka na chachu hadi smart ila kusakura iko kuti kututa mesu kuno kumwinka motoka mukuti ngako nchuma yene
na kiside moto ke nkona amputa meso ndi ilanga chinafumu mchuma windira atere kwinga uduwe uvishonowejo ndichini Maria chochi amusakwiri kudi nzambi necho china chasa kulanga inzamba anthu ejo anatumba nchitovu adinga chakubula nshidi letu Peturu wa mkani ni Mateus kasatu nindi na mwiluka inshiduku ilanga Peturu na wasanga kino mkanda wa nzambi yedi Peturu Yohanu ina watu majuma kwao mwajeli na kusuna kana watu atenda kulemesha Maria anasanga watu atenda kulemesha Yesu hadi chambu mwana ndi dichi Maria amutondere kulonda mudiena mwinjiri chamwe dichina yurana ntunami ne Maria wadinga kuwanya asi Yesu wenjita indene mukwakola nene Asi wenjiri mwote adide chakufukula kwa diyo mwenye nyimshendo irango mazimu na kuri antu amavulu awoshanga nawo asi wenjiri wae mulonga nawo Maria diwadinga washira mama ya nzambi munatindi iranga nire chituno ina mpinja dinga Maria anasone kuona wadinga imushi wadinga kanda demoni na wantu hawa mama ya kama na ina mpinjo yena diwadinga mushikinga wenye adiko nile rukuno kuchitoko kumwona ne na antu echimira deu jira iranga kudanchu ana buluka ama na wambande yaba yanazambira yiruki indi dikushimna na buluka ama na wamayala aronga chakubadika kwao indo ukombi kanda yuko peso kambale era kushikora era Maria chashika mina wantanga jinde kuitara ya bobo rere fudi mu tuda kwanshidi murabona indi dichidi kushimuna Maria mutondero cha kufuma muchima wanza nzambo waza chana kwanshida ni munaseke shinyo na so ejishi dichidi cha mutondere chinarumbuke yayi tunachipima nemdira ryo yure mjengo ne tunakumunena chuma chinaso ejikulema mu kineno mudiulenga neno akachika Maria na Yesu walengere mkwawe di question yatera kuikwasha mulonga chuku mwana ne ho kama na hadware ngeri mukwao ikuhimpa itongo joka yeye Yesu kuruwa kudi kutongo joka neno ne Yesu ne Maria wadinga kwanga chi Yesu ko siku naona ruanga ilanga mukanda wanzambi nawo Yesu inzambika direct ko so mulengero omazi muitanga ode tunafuna kuitanga Maria wa mulengero Yohana nindi yuma Yesu maire ngeri kudi Yesu ni Andrew ni atunya maire ngeri kudi nyi kudi Yesu de yinza dichi nubishiri verse mukanda wa Roma chapter 9 na verse ya 5 kwenda muiti sango ya kutena unzambu wa Yesu nasoma kinao chapter 9 na verse ya 5 nao mwatanga londa kukenga mtanye na wewe londa amazo asharu mutu wenu yo tutange ni verse 5 diu akweti ankakulula nikudi wena diku kwenjili Kristu mwaya mujimba hinzambi kubadika wabadika Egypt wabadika ngai Egypt ni Yosefu ndi ni naye waibadika ndi ni nani ninyi ni Maria ninyi ni Yosefu kudi waibadika mulonga hinyi hinzambi wakisiri wabafanga wakisiri wa hayanyaka kutika na unga na di yukwe ni kankakulula akakulanya ana Abrahama Yosefu kwa fumi mulonga nsangu na kushima nsangu ya Israeli diwa badika diukweti diwa ile ngeri chadinga ichikani mchakwana demu mukanda wakuru nao kudi David kwa kavari kiranyi chamwe kufuma kuda Abrahama Isaka Yakoba iko kwikara na nyani ndi 12 nkumi na kudiene ko kufuma Yuda bona mwani ndi Yuda liko injiri David yes ino Maria mulongera mukanda wakuru ashimi no nao mujiko wakababivu ya mtene ni jina na Maria dikushimuna era ne wadinga kwanya dukuzatisha wache
Chinarumburu yayi. Nzambale. Lichakona na kutuleja na uyeni umwanta wetu Yesu Kristo inzambi wabadika yeshima. Dichi mwanta wetu Yesu Kristo inzambi mumujimba. Ndo chitinu kwanda kwindi kwa dinga kwa mchidi. Nchuma china kutukojeja etu. Iyo Yesu inzambi. Nchuma nchukutukojeja tukubura kumutena Maria. Netu mama ya nzambi. Kushinshika mkanda wa nzambi. Chula kuwana chadingi mwanta wetu Yesu Kristo. Ana maseki wadinga ngai. Kuya mukanda wetu wa Korinda omuchedi unadinga dakutena chula kuwana nao di mukanda wa Korinda omuchedi chapter 8 havesi nawa ya 9 na kutuleja kweni kunao munerukirulo mwanta wetu Yesu Kristo lwakwirahira wadinga waheta hakwikarakazwenyi kukolenu kulonda kuzwenyi windi enu makekale aheta. Dichi mwanta wetu Yesu Kristo chenjira na maseki henjiri ne inzambu mumpuyi ndiye jimako wenjiri inzambe mumujimba bai ne inzambe mumpuyi ndi yejimako. Dichi watonderi kwikanda kushia mpuyi ndi kulonda kukanda kuvwarika hano maseki kulonda kutwamwina etu antu amaseki anakutuleja nao yena hera wadingo waheta kwikarakazwenyi kukola yetu kulonda kuzwe windi yetu ikale aheta kuvarika kwindi kwa mwitanga dawa ng'ombe kuhanda kwindi kwa kubura kusachira mutu. Dichi kwanda kwindi kwanda kokwira yuma yejima yena diwadingi wikweti ila kwikane kwishi muntu wabura nchumera chimu ansango yetu ochichina kundami kumujimba hoko ochina kundami ni kumpuyi indi Sauche. Ni Yesu. Ikwafumini ni Yesu. Ngamo. Okay. Na akachika Maria na Yesu. Tachihinya na maseki. Tachi Maria. Mwanta. Tachihinya akachika Maria na Yesu. Maria. Ilanga mnawo nakwire chinami dimwani. Chinatekani? Mukano wanzambi nawo tachi Yesu. Mulongati Yesu di nzambi. Dichi sauche. Mukando wa 1 chapter 1 verse ya 1 now atacha adinga Yesu. Izu dadinga nanza. Izu dadinga nza. Nzambi. Wona wadinga izu wadinga nzambi hinyi. Yesu. Yes, inzamba mulenganga. Ne. Nzambu ekera na hata chikirai. Mumukanda wa chimwekeshu. Mukanda wa chimwekeshu. Anasone kinao Yesu ni ndami ya mitachi. Mwanisha neno wakachika Maria na Yesu tachi Maria. Ila mukanda wa nzambi nao Yesu di. Mukanda wa chimwekeshu mwanta Yesu nindi. Ami ya mitachi ya mkumini na yami alefa. Yami alefwa yami omega. Ichi mazwi mnaoshi neno Maria na Yesu tachi Maria. Unatwambi hinyi? Yesu. Unamone ndi? Nga. Ilanga aitangishanga nao akachika Maria na Yesu tachi hinyi? Tachi Yesu. Nao Maria. Je Maria. Necho ndi? Ilanga mukanda wa nzambi tachi hinyi? Yes. Yesu. Dichuna gosha mwalala hinyi. Kwa itangishanga wendu mukanda wa nzambi? Mukanda wa nzambi. Ha. Dichitie ne Maria ne Yesu di tachi. Akachika Maria na Yesu matero kwererani. Kwenda makai muyuru. Yesu. Ni ukwerera Maria wakayakudinza? Ne. Mulongadi? Murohi mukakotwama. Mukanda wa nzambi nawo antu age mana avurumu. Ni Maria ni neyi ni nami chuda akakuvurumu na. Mukanda wa chapter 1 verse 14 nawo Maria wadinga kambanjika mwanta Yesu. Wadina kulonderani. Yes. Dichene neno wakiye kushika kudinza ambo atera kulonderani. Yes. Atera kumukwerera Yesu necho. Kumukera kambanjika anyi. Bai kambanjika Maria. Anganchwanga imunu mumpata adina kulondera Maria. Amavuru necho. Anajimbare unajimbe shinyi. Satana. Kulonda buri kumona cheje chansangwe wa mudi Yesu. Yes. Dichi Yesu di hapo yanike nina verse twatanga nawo. Mukachika nzambi na wanchu mudi hapo ijina dindi hinyi Yesu Kristo. Ijina dindi hinyi Yesu Kristo. Bai kanyeru bai Maria. Dichi neno akinga neo gashiki kuyuru kudinza mchiwitira mndinyi ndi Yesu. Mwante Yesu ndi mukanda wa 1 chapter 14 verse 6. Ninda aminjira ni walala ni wumi. Ko simo nchini mokwenza kudinyi Kudami. Kudita hata chinga kuitira mndinyi. Yes. Dichi A. Neno akene okashike kudinza mchiwitira mndinyi. Yesu. Yes. Chinateka nena kwecho. Yeah. Dichi hakuila uyikudinza ambo atera kwira chumanyi. Tera kuita na kwere. Atera kwira chumanyi mwana. Atera kuitia na kwere. Kukwererani Yesu. Mulongadi. Kwanya mkwere Yesu kunganike na shidijami jina ukona. Ilanga mavura afumishanga Yesu ikushawinyi. Maria.
ye mama Maria ye mama yanzambi wenda otulemberera ye twakwanshidika tataka nifuda kufa kwecho amen mweriko kulomba kwalonga ne mwana bila makwiromba odenecho anga kwiromba ode ano kwiromba de mwana makwiromba ode nene chalonga ne mwana ya Mungu neza kuli yenu mangana nguhane kusakulila chami hakutambula mazo wa muneza nao mumo wa mazo wa kuli bamwe banamununge munatolonge sakaha oloze bamwe banambate ho kutogwa kaha banambate ho chinyingi banambate ho kuwishisa mumo kuhanjika muna hanjika ngana ngwene kuli yetu tunakuyanga ku machurches kuze ku machurches kuli kutulongesa yami umwe ngwapangu mukakatolika so muze mukatholiki omuna putuka kutangisa ya mchina ngukwatele mukacheka muno wame momo hamuchano auze Maria kapwile nge afumine mwilu omwafumine mwilu himweza na kufila yetu wakamavuko kakalemesa kazetu echi kumuhananga kanapu kalemesa kamwe kaze kakuvulumu na kumesu akalunga mumu mata Yesu omwejile ikiye uze umwe kaha afile hamutondo jwa chilinjiko mangana aze manyinga apwenga kutusokola hamuchano yami ngemu kuhanjika chami chipwe mukachika mukamono wami nguneji wangwami kumana machechezi amwe banaputulongesa mumwe yetu hakupatu batu baze banakuiza ngemuneza omumuneza yenu tweshikwivililanga na kutulongesa ngemuzebeji kulongesanga mwana kuli chisemi chenyu kaunoni uze mwana keshikupana jipamiko mwambata mapoints aze amalemu akiko mwamona na ulemu ngoni kumana banangulongesa bya mbwende kumananyi kulongesa chimwe china kututwala kukunonga momo na umwe wa uchi kuma prophets tunakuyanga keshingwa makuliko omunatumwa na yetu baka Kristu binashupu mutu keshi kwasa kukasa mchima wenyingweni mwanami afwenga chipo ya afwenga mangu chemwe ne kutu profeta mangana bakanguka afweko omuna profeta amuze tanga yami mwafa olozenyi kweseke sana lushimbi batulozele ngwa ufeto ya shiria pa kufa auze mutu mwafa oloze wewe yanga kulika profeta ngo ya kukafu kaunonyi nafila ika auze ka profeta na unamufelela kupowa mchano anakukuleza lizulia kalunga muze linatelela na kutonda mangana akulweze nge ikie wa munene na asena kukukafa oloze uze mutu olowe sadeni auze mutu ikufa so mwane chinapuchuma chimwe cha chilemu tata ya Mungu nalombo koka hakuli yenu in short mangana Mungu lwezeko kuzena mukawanyika momo likumbi linatoko olozia Mungu lina questions ya mavulu mukacheka mono wamu niche chukuyola necho chineri munati walala muneri kinene charala Yesu lichamwe mukufunda chimwe njini mukufunda munamusendi Yesu natu ya mwane ngemuli ya mingana nangu ya na Kristo Yesu mukacheka mono wamu mwakati mama yangu momo ngunatangelie ngwami kumana Kristo ikie mulwiloka kiko Nichoka mkwera Yesu ifuku Yefukuda rero mulongati ronda namazwina ati naudi anachoishi kumpuruisha na mazwina ati anashiki kumuchima wana anaishi kumuchima munjirani mwitira mwema mtweranga kwete mwitira yume tuna kuira kutwamba na kuiya Irane yo kumkwera Yesu ndi kukwamwe muro wapweke shirima shinde akurusu amujikire muijamu yefukuda mtisa chuma nchamu ikeni wasankiri kufu mukolo mpi yenu mwaka mkwera mwantesi fukuini doda rero mani muruwanga kwesikeje na mazwina atiana achoshi kampurisha na kuya muwomo wa mazinyu na tirero abrade kutia
Kesikeje na mazwi na timu mukutwamba mukitera mu kombi mukamuyuma mukina kuiranga. So fumi fuko rero mwancu nawo chineto nzambi asweje kungana kene mu. Di chimazi unatena ule jina akuiranza ambako anakene watera kule chuma. Natera kuitena kumukuerera. Na kushia na kuerera nzambi na kushia nshidikile. Nzambi unacho shuditwala kudi nzambi yawe. Ine. Akachika nzambi anetwa di hakuchina dinde. Yesu. Dichene yoko ya kudi nzambi straight waka ya muyoro. Nemo. Kinga witira mdinyi. Yesu. Kiwa watera kuerera. Yesu Kristo. Muronga waka nsenda na kuntwara. Chuma ncheri Yesu ade konda kaburuku ya mukalo. Murongo ntufuirira hakurusi na utupwekeshera mashini. Wafuiri hakurusi chuma nchamati shirafu hakurusi. Watufuirira nshidi jetwe. Ukombi, utwamba, ina nsangi muna tenene. Engama. Yesu waifirira hakurusi. Dichitia ni mkanda wa Yohana chapter 3 verse 16 na chaswe sheri nzambi. Kenga pata ya munu mwishina wa ani ni mwanidumu. Umu. Rwanda mutumu kuwera haka yetu umi akaburuku nao. Disho verse waikuwerera chima wembika. Na ikuwere. Watera kuikuwere. Mlonga di hadu wamu. Enga. Wejima kukuwerera Yesu. Tumu ahanya kano akanonga indi muntu kukwelera Maria wakanonga ndine wakanonga mulonga indi muntu kukwelera Muhammad wakanonga ndine wakanonga muntu kukwelera Ami wakanonga ndine wakanonga mudi mukalunga ni muishia yakachena no ichena ko tunasakira mpinji yenu kulomba kwa Aminami mutweshikwanuka yoma ichuna hoshi Yesu di chamu inu di mwanta wafiri akrusu kola nshidi Jekwe amjikiri muijamu wasankiri munka mudafu wejima kumkwerera Yesu kuhana Maria wasanka mukufu ne amna nena afunu kusanga mukufa nango bujana ilanga Yesu wasanka munka mungo bujazi data mukufa kulumbula nawo hinza mronga nzami diudi nango bya kusanga mukufa mwanta Yesu wafiri antwa mwina wa kuna mkumi dechi na umani ilanga amjikiri muijamu ifuda msachweli ngahi wasanka kulumbula nawo hinza mronga wadinga nango hadi kufa Yesu ndiye nawo dinansapi jekalunga nukufa kosi muntu na atweshikwenza kudiyena kulonda afui akayimujira dake siku niyo nezi kudi Yesu naha bonandi ichiweno wakumkwera mwanta Yesu anakore dichina ilembele nami era chimukwenda ndirongeshen mulo kufa kuna teri kuiza mwanta Yesu nawasho mkando wa 1 chapter 11 verse 25 nindi ami amchisangu kiru ni wumi muntu weji maukunkwera hera wakafa kere ngahi wakasangu wakahana ilanga ne kukwerera Yesu wanyu kwerera muntu wa chengi hano amaseke era Abrahama hera Maria hera Yosefu hera ne unafuna mbuki nanza ichina ilembere bai muiteji ntangishira ya satana iruwange shuko anukenu nenu Yesu de injira de iwumi de iwalala kosi muntu numu kuinza kuditata chinga kuitira mudiyeno mulonga yena wafiri wa handa di ihako mnanuka na mazu ihaku inyuda akachika necho na nzambi Yesu ihaku inyuda akachika necho na nzambi Yesu ichimukwerereno muko handa mudugu na ruyu era mazu mukekosha mukumisha mwana mazu nyumukole jantu adina kuitira chaino mpinji akakukwerera atera kuireja mukwerera Yesu mulongadi yiwarara ninjira ko sumuntu uku yakuditata chikudiyeno mwanta mazu nyawo kumisha yumukole jantu ana kuitira chaino mpinji mazu tu isteri kuireja awana ukwerera ngudi Maria ira twire ne tukwerera numi Yesu kwanda Yesu di yere tumoni kwendere kwiranga chikwete kudi Yesu ira nenene akayi ngoni Maria wakwerera Yesu ne ichine twatero kwerera anyi Yesu lodi wachulengeri Yohana chapter 1 verse 9 kosiuma yale ngero na maseki yakadiena ku irenga dikishima ndi walengeri nyitondo ni chunyama ni ni anthu yodi muntu necho ina mndi muntu achulengeri kudi Yesu longa hinza nzamba lemena akwetwa ayende chachwa netu nasweshe mwana kusakira amazu tunati netu nzambi tunasakirira mwana yesikisi mwana ufite mwana nzambale kachika Maria na mwanta Yesu atera kulemeshani mwanta Yesu mulonga dot filira kurusi natera kulemesha mwanta Yesu kulode watachikiro natera mlemesha mwanta Yesu natera kumlemesha mwanta Yesu dot filira shida amna nene natera kulemesha mwanta Yesu mulode wa filira hashidija Sunday school iwai mwanjani today kuti izidanzambi inalemena kwiruka kukenga kwa nzambi kwa mwekesheria dani kuitira mundu mwaninzi Yesu Kristo ndichafwiriri hashidijame akurusu ame aminatere iri kufomuronga ame aminadina murongira na ruru indi weshirina kumfwirira hashidijame akurusu anankwashu kuyana na kenyiru muyuru chachuwana kaburu ni buru kuputora hashidijano hapata amuno
kushina nukuwerera inzambi longa wamfwirira kurusu iya mnatererera kufa iraye nakumfwirana na ruwirinda kutamisha mwana Yesu Kristo yatuleja ku Samuel waya mukanda wanzambi Samuel ya mukanda wanzambi kutena yuma yakutena kulumbura chakufa cha mwana Yesu Kristo kwa mwana Yesu Kristo tumancha tishiri mwana Yesu Afrika mulonga washi dijetu jamukoja jali mwana Yesu hakutufira echa Mwirukanzambi nawairi munjira yakwira kumwirukanza mwata wetu Yesu Kristo nukubara umuna nchima yetu netu adinga kwashid kuwerera netu Yesu di watufiriri yanshid jetu tunadinga na kudiza ku Sundays yumanye unadiza ko yina ukwashwa ngwanda kwe nadizi kukwira uvumbi cinjira utuka muntu cinjira kuya cinjira dikengeya mukenga mkwene chwa dikengeya wene Praise the Lord. Twaima. Mazinyo kuleja amvali adina nyana na kupula kwa Sundays. Alileja nyana ukonda yenga ku Sunday school na kudiza bima yanzambi. Mulonga mkwere mwanto wetu Yesu Kristo. Kuronda kuyifumisha kunshida. Kuronda kengiru mwihura. Eteji na kanakao nao Yesu di mwanta nzambo msangwiri mdi afu. Nuku yikwasha kunami mwenda mwira nyana ku Sunday school. Mulonga nzambi nindi. Wanto mwuru wa wanyana ya nyanya adi chochichi. Kuireja na mwatera kuitwara nyanya nuku Sunday school. Mulonga dize. Mazu wanzambi. Ruki mwatesa chachifwiriria kurusi. Mchasa ngukiri hefu kuda mtisatu. Anvwari na segereze. Chumangiranga amena waya kwa Sunday school nsanga. Icho kudiza ya ivuru inatesi kunkwasha kukuanda kwame nuku mwaka manzana.